Na perle mak bertenang jiwa, na perle berampun dosa, na perle berkaya, na perle bertentram jiwa dunia akhirat. Banyakkan berselawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mak sekalian, kita baca selawat ke Nabi malam Jumaat, selawat yang dipernah oleh Nabi giyukun bak malam Jumaat. Yang mana hadis barang kaso dibaca selawat kelung 80 ke bak malam Jumaat atau ura Jumaat, nepampun oleh Allah dosa 80 tahun. Mak, so yang baca selawat ke Nabi, ke Rasul, barang siapa membaca selawat kepadaku di malam Jumaat atau hari Jumaat 80 kali, menyelih Habib Umar, nepegah ura Jumaat le asar, tak baca selawat ke Nabi 80 ke, nepampun dosa oleh Allah 80 tahun. Sahabat bertanya, ya Rasul, selawat yang pakiban yang kamu baca, agar kami dapat keampunan dosa 80 tahun ya Rasulullah. Maka Nabi mengajarkan selawat. Bacalah selawat kepadaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ramai-ramai tiga mak yang tamu selawat ke Nabi mengajiat ni embak malam Jumaat atau roh Jumaat takut 80 ke ampun dosa 80 tahun. Ya, coba sama-sama raga mampurina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Anasi, ulang lo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nah, sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Perlewatnya 20 atau 25 menit untuk 80 ke dalam selawat 12 jir lam siuro si malam. Maka sisihkan waktu 25 menit malam Jumaat atau ura Jumaat, tak baca selawat yang tuan bacanya untuk nepampun dosa oleh Allah 80 tahun. Ya, nyo hadis sahih. Nyan mak malam Jumaat ura Jumaat hana pihak putruk le malaikat selawat gedayo truk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, gede pegah di tengku pembawa acara buno siga tamu selawat ke Nabi, 10 ge Allah gemu selawat kepada gedayo. Artinya 10 rahmat Allah yang Nabi kepada gedayo ketika gedayo tam siga baca selawat ke Nabi. 80 ke tak baca selawat 8 retuh boh rahmat Tuhan. 80 ke Allah membacakan selawat kepada umat yang membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na perle mak bertenang jiwa, na perle berampun dosa, na perle berkaya, na perle bertentram jiwa dunia akhirat.
banyakkan berselawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyemayang Allah riyo bagdayung, Allah hang semayang. Menyepuasa Allah riyo bagdayung, Allah hang puasa. Menyajak waji Allah riyo bagdayung. Boh jakut Allah riyo bagdayung. Mensedekah Allah riyo bagdayung. Adapun selawat kepada Nabi Allah neyuwa bagdayung, dan Allah sendiri juga berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya ibadah selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, malaikat Allah membaca selawat kepada Nabi. Baru Allah nekun, ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, sallu alaihi, bacalah selawat kepada Nabi, wasallimu, dan bacakan salam, doakan salam kepada baginda Nabi Muhammad taslima, dengan sebenar-benarnya membacakan salam. Drone mak jangan nak ugutai ya. Bela selawat baik mau pak. Yang kedua ke ugutai muranya wage uluan tri bakbu pejuh bu ba urung kawin. Muantri. Ya, ini kunyo ke mak ulai dan kuji. Urung kuji ke mak ulai lau bagian poh-poh kutai ke ro buat ke. Nyan sira ke mupat ke mulai ba ujung kena ba uram tiga yang sambung-sambung ujung. Nyo bekli benan. Sira semula bekli mupat ke gop. Sira temu bekli mupat ke gop. Longkalan waktu tabuh-buh bijih di kurung semula yang cukup jai rumah mupat ke kurung semula. Nya bukan. Yan. Ka pegah kelintu baru sipulan, ka pegah kendara baru sipulin, ka pegah kesimpulannya, pegah simpulan ji. Pokok ji nyan asai ka gemupat nyan lagi ke pejuh bermano ong ke semula. Iciah semangat geleh. Ai. Berhenti kebiasaan maupat. Gantilah dengan membanyakkan berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sira tak toprula bela selawat. Sira ugutai bela selawat. Sira serupe bela selawat. Sira duk-duk, sira dang-dang, sira banyakkan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.